يقول السفهاء من الناس زرد وي قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گردو دا نبی و صحابہ دائے قبلین شدیو آغی تمخون کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی اشارہ چواری سلالاری طرف دام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ادا سے گرزولی منگتاسو امت انصاف والا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دید پاناش شیطاسو شہادت کون کی خلقتا خلق باندے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وشیب رسول پتاسو باندے شہادت کون کے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اندا مقرر من آئے قبلہ شتوی پائے باندې مختوم توی آغیت مختوم کے الا لنعلم من يتبع الرسول مگر دید پارائش جدا کم آسوک چتابداری کی رسول رسالت دوئیم ممن ينقلب على عقبيه داغشان جدا کو چاوڑی پخل پندو داغ تابدارنا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله اگر چدا قبلہ بدل خام خاگران کار دے مگر نہ گران پاشا اللہ ولا توفیق ورکڑی وما كان الله ليضيع إيمانكم انہوں نے اللہ تعالیٰ سے برباد کی استاسو منزنا شد ایمان دو جم کرین ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ تعالیٰ پخلق و خام خاڑیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا لدو منگاڑ والد مخت آسمان طرف تا فلنولینک قبلة ترضاها نخام خاکر زومتا قبلتا شتخو خیغی لرام فولی وجهک شطر المسجد الحرام نوگر زو مخبل طرف دا مسجد الحرام تا وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرام او کم زیشی تاسو نگر زوئے مخون افبل طرف دا مسجد حرام تا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَقِنُونَ كَسَانْ چی کتاب ورکڑے شہرے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خام خاپوئی شدا قبل بلد الحق دید رب دا طرف ندیم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ انہوں نے اللہ غافل دائمل ناشدیے کئیم وَلَئِنَّ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ اکتروڑیا کسان تاشی کتاب ورکڑے شہدار قسم دلیل ما تبعو قبلتک تابداری نکی دید قبل اسلام وما انت بتابع قبلتهم انہیں تو تابداری کن کے دا قبل ذریم وما بعضهم بتابع قبلت بعض انہی بعض ذریم تابداری کن کے دا قبل ذنوروں ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او کتابداری اکڑتا بالفرض خواہشات ذریم وستعنا اشراغ لیتا توحیم انکا ایزل من الظالمین یقینا تباتوخ کے خامخات ظالمان نشیم الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه آکسان شورکڑے مغائل کتاب فی جنید قبل بدل دلوں کما عرفون ابناهم لکش فی جنید زامن خبل
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یقیناً یوڈل ددین اشترے خامخا حق پٹئی او پوئیگی دی پا حق باندے الحق من ربک حق واغی چستا درب طرف نہیں فلا تکونن من الممترین نمکی گاد شک ان کو ڈلنا ولکل وجہت هو مولیہا دار چا دپارا یوم خدا شاگر زون کی داغی تقبل مخ فاستبقوا الخيرات راندے والوں کے دیو بلنا پختکاروں کی اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جميعا کم دیشی تاسو راولی با تاسو طول لرا اللہ تعالی پیوزل ان اللہ علا کل شئین قدیر یقینا اللہ پاسی بانے قدرت درن کے دے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودکم دینا شتوتلین گرزو مقبل طرف مسجد الحرام تا وإنه للحق من ربك یقینا لا قبلہ حق استاد رب طرفنا وما الله بغافل عما تعملون وند اللہ غافل لا يعملون شتاسوی کوئے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام دار زینا شتوتلین گرزو مقبل طرف مسجد الحرام تا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ہر ریچی تاسون گرزو اقبل مخون طرف دائے مسجد الحرام تا لئلا يكون للناس عليكم حجا دید پارائش نہیں خلق لرا پتاسوانے سے دلیل الا الذین ظلموا منهم لیکن آکسان چھ ظلم اکڑے ددینا فلا تخشوهم واخشونی میرے گئے ددین مخالفتنا ویرکوئے خاص زمانا ولیتم نعمتی علیکم اور دید پارائش زبرکو مخبل احسانات پتاسو وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَدِدَ پارائش تاسو ہدایت میں كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ وَرَسُولًا مِّنْكُمْ دانے مت پورا کی دلدہ سری لکش لے گلے من پتاسو کے رسول ساسنا یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیاتنا زمون وَيُزَكِّيكُمْ وَپاکی تاسو لرام ويعلمكم الكتاب والحكمة او تعلیم درکین تا استاد قرآن و حدیث ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او تعلیم درکین تا استدائے چتاسو پائے بنے نپوئے دے فاذکرونی اذکرکم نیاتوئے معاذبتاسو یاتوم واشکروا لی ولا تکفرون شکر کوئے زماد نعمتنو اسنا شکری مکوئے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام ایمان والو لکیزان صبر کولو پموس کولو ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ مخاص مرگلے صبرنا کرے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموات عشاب بارکی سوجل شید اللہ دین دخرول رپارا دادا عام عمرو پشان دی بل لحیاؤن بلکہ دید یو خاص جننے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئے پدغی جن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَخَامَخَا أَزْمِخُنَكُمْ پتاسو پلغن تا دیر او دلوگنا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَكَمَوْلُو دَمَالُنو دَنَفْسُنو دَمِيوُ غَلُوم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ زیر ورکد خوشحالو صبرنا کو خلقتا الذین اذا اصابتهم مصیبہ صبرناک تی شکل ارسیگی دی دس مصیبت
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون دیوائی یقینا منگا خاص اللہ و یقینا منگا خاص آغتا ورگزیدن کیو اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ دا کسان پدی باندے درودنا دا کسان پدی باندے تعریفون دی ددی رب طرفنا و خاص رحمت تے اولئک هم المہتدون دا کسان خاصی دی ہدایت مندن کی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یقینا صفا و مروہ دا خاص نخو دا دین دا اللہ ندیم فمن حج البیت اعتمر نسوک چی حج بھی دا بیت اللہ یا عمر کبیم فلا جناح علیہ ان یطوف بہما سو گناہ دے نگنی بزان پدے شزی رازی دے دوارو پمینس کے ومن تطوع خیرا چاچے پا خوشالے سراؤ کو دنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم یقیناً اللہ تعالی قبل ان کے دد عمل علم والدے ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدا یقیناً کسان چپٹئی ہوا چمور علی گلی دخکارا حکونو دا ہدایت خبرنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رستو دائنا چمو وضاحت کرے دائے خلق تب کتاب خفل کے اولئک یلعنہم اللہ دا کسان لعنت کی پدیبان اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ وَلَعْنَتْ فِي پدیمانین اور لعنت کیوں کی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا مگر آکسان توبہ ویست دے گناہنا اور نیک کخ پلامل اوخکارے کہا چسی پٹکڑو اولئک اتوب علیہم دا کسان خاص میں روانی کم پدیوان التواب الرحیم زمرے توبہ قبل ان کے رحم کن کے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیناً کسان چی کفر اکڑے امرشی بدا سال کی شبی کافرین اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین دا کسان فریبان لعنتون دی اللہ طرفنا او دا ملائکو طرفنا او دا خلق طولو طرفنا خالدین فیہا ہمیشہ دی بدا لعنت کے لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نبشیس بکولے ددین عذاب مقرر ددی و نبدیل سمحلت ورکے ریشی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ و حقدار دا بندگے استاسو الہ دیو لا الہ الا ہو زگنشت واکسار مددگار سوا داغنا الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمت والدین ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش آسمانوں دزمکہ کے واختلاف اللیل والنہار و پتورات کو دشپ و دروز کے والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس پائی کشتوں کے چلی پا سمندر کے سبب دا نفع اور کولو دخل کو وما انزل اللہ من السماء من ماء وہا چراورو للہ آسمان طرف نوبو احیاء بالارض مات موتعان تازکڑے پائس رزم کا پس دوش والی آئینا وبص فیہا من کل دابا خوارکڑی پر ازمک کیا قسم زند سر وتصریف الریاح والسحاب پترات دو ہواگانو دور یزوکی المسخر بین السماء والارض
تابشی دا حکم دا اللہ من دا اسمان و دزمکہ کے لآیات لقوم یعقلون ریتولو سجنوں کے دیر دلیلنا دا توحید دی حق قوم دراش عقل نکار لیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا وبعد دخل کو نداس اشتریم انسی دا اللہ نسوان اور شرکان یحبونهم کحب اللہ من کئی دیدائی سرا پشانت من کولو دا اللہ سرا والذین آمنوا اشد حبا للہ واکسان شیمان راوڑے ڈیک لکتی بمن کولو دا اللہ کے ولو ير الذین ظلموا اذ يرون العذاب اکولی دے ظالمان خلق اخفل حال کلشو بینی دی عذاب ان القوة للہ جميعا خام خاپو بشیش طاقت ٹول دے واللہ دے وان اللہ شدید العذاب اپو بشیش یقینا اللہ سخت عذاب ورکن کے دے استبرأ الذین اتبعوا کلچے ویزاری بخکار کیا کسان چھ تابداری کڑیشے ہوا من الذین اتبعوا داغشانا شددی تابداری کولا وراؤوا العذاب وبین دی عذاب وتقطعت بهم الاسباب وپریب کڑیشی کورنے کے تعلقات دیم وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ او وہ یا کسان چدی تابعداری کڑیوا ارمان دے زمون دوبارت کلوے دنیا تا ونتبرع منهم کما تبرعوا منا من بزان جدا کو درینا لکا سنچدین من جدا شول كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم دغسی خیبتی اللہ تعالی نور بدا ملون ذریم کفارا دا افسوسنو کولو پدیم وما هم بخارجین من النار ونمی دیوتن کی دور دا جہنمنا یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا او خلقو خرید عینا چپزمگ کی حلال دی پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان امدے بقدم شیطان بسے انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسل دشمن اخکارا انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا حکم درکی دا شیطان تاستا فبدو خبرو پنا کارکارونو وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون او پدیش جوڑائے تاسو پا اللہ خبریش پوین لرائیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کم محسی ویلیشی دے خلقتا تابداریو کے دائش اللہ تعالی نازل کرے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا دیوینا بلکہ من خطابداری کو دائیں کہ منتری من پائے بنے مشران اخبل اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اگر شعودری مشران نپیدل ددین پیس خبرانو ہدایت والا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ومثال دائے کسان شکفر اکڑے تقلید دخبل مشرانوں کے پشان دا حال دا غشار شاوزن کی حق سارو تاشا سنوریم الا دعا و ندام مگر اوری آواز دنیزدی او شغیر لریم سم بکمن نومیون دی کارنی دا حقنا و شاڑاگان دی دا ویلو دا حقنا راندی دلیدلو دا حقنا فهم لا یعقلون ندی پویم نلری پدین یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایمان والا خورید پاک ہانچ منتاصل درکڑیم
واشکروا للہ و شکر کوئے پدے دے واللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کہ تاسو خاص اللہ لبندگی کون کی انما حرم علیکم المیتۃ والدم یقیناً حرام کرے اللہ تعالیٰ پتا سمردارا اوینا بیول شیم ولحم الخنزیر وجد خنزیر وما اہل به لغیر اللہ او ہر غشیش واسوی پائے بانے دپارا دن نزدیکت غیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد نسوک چنا شار شدائے خوراکتا نو دے بغاوت کو ان کے اور نو تجاوز کو ان کے فلا اسما علیہ نشتے اس گناہ فدوانی پدے خوڑلو کے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب یقیناً کسان چپٹئی ہوا چ اللہ تعالیٰ نازل کرے کتاب بننا ویشترون به ثمنا قلیلا اور حاصل دی پائے سرا دنیا معمولی اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار دا کسان ناشی دی پخلو خیٹو کے مگر اور ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور خبر بون کی دی سر اللہ پرز قیامت ولا یزکیہم انب پاکی دی لرا ولہم عذاب علیم و دید پار عذاب درناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دا خلق دی شاغست دا گمراہی پا بدل دا ہدایت والعذاب بالمغفرہ وغست عذاب پا بدل دا بخنکے فما اصبرهم علی النار نصاجبا صبر دے دری پوروانے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق داد دے وجنا چی یقیناً اللہ نازل کرے کتاب حق سراؤ دی بکی اختلاف کرے رہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یقیناً کسان چی اختلاف کرے پا کتاب دا اللہ کے خامخا پا دشمن لرکی دی دا حقنا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ندنی کی خاص تا خبران چکر سوئے تاسف المخونا مانزکی مشرق و مغرب طرف تا ولیکن البر من آمن لیکن نیکی دہا غشار آمن باللہ والیوم الاخر ایمان لری پا اللہ پر رستنے والملائکت والکتاب والنبین ایمان لری پا ملائکو پا کتابونو پا پیغمبرانو وآت المال علی حبه ذوی القرآن اور کئی مال پا من اللہ والوانتا والیتاما والمساکین وابن السبیل ویتیمان ومسکنان ومسافرتا والسائلین وفی الرقاب نور محتاج تاو پازاد اولو سند سٹنو کے واقام الصلاة وآت الزکاة پابندی نماز کی اور زکاة عمر کی والموفون بعہدہم اذا عہدوا پورکی لوزن خفل کلچ لوذکری والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور ٹنگ دی پتین مانے حالت دا سختے دا مال کی او پا حالت دا مرزنو کی او پا حالت دا جنگ کی اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون دا کسان رشتی ندی پتاودنے کہے کہ او دا کسان پورا متقیان دی یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى ایمان والو فرشویرے پتاسوانے قصاص جاری کول پارد قتلانوں کے الحر بالحرم ذات سڑے با قصاص کی پبدل ذات کے والعبد بالعبد مرے با قصاص کی پبدل مرے کے
والانثى بالانثى او زنانہ بم قصاص کی بدل زنانہ کی فمن عفي له من اخيه شيء ناقصوک چی معافی اکڑ شاغتا دا طرف ضرور داغنا صدق معافی واتباعهم بالمعروف نتابداری پدوان لازم نا اپنے کا طریقہ واتعون الیہ بإحسان واتع لازم دا پاقبانے پخ طریقہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ دا حکم کی آسان تیارا استاسو دا رب دا طرفنا اور رحمت نریم فمن اعتدا بعد ذالک آشد حدنا تیر وطلقل پس قصاص و معافینا ولہو عذاب نریم در پارا عذاب درناک ولکم فی القصاص حیات استاذ دا پارا پا قصاص جاری کو لکی ناشنا جن یا اولی الالباب اے خالص عقل والو لعلکم تتقون تیر پارا شتاسو بشیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فرس کرشر بتاسو کلسی رانی زیشی او تاسو تمرگ ان ترک خیرا کپری خودلی مع الوصیت و وصیت کول للوالدین والاقربین مورب لا روح الوانتا بالمعروف بشرعی طریقہ حقا للمتقین دا لازم لے پا متقعان خلقو فمن بدله بعد ما سمعه نشاش بدل کو دا وصیت کول پسائنا چاوری دلیوین فإنما اسمه على الذين يبدلون یقیناً گناہ دا بدلولو پائے کسانو دے چھ بدل کری دا وصیت ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی سوری پار سپوئے دے فمن خاف من موس جنفا و اسما رسول شیر کی دے وصیت کو ان کی نام دکھگی دلو گناہ تا خطائے یا بگناہ یا تو گناہ کولون قصدن فاصلح بینہم نجوڑہ کی دری ترمین ولا اسمع علی نشت گناہ پر اصلاح ان کی وانے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے رحم یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو فرس پریشی پتاسو روجین کما کتب علی الذین من قبلکم لگچی فرس شی پائے کسانو چستاسو نمک کی تیرشیم لعلکم تتقون دید پارا چتاسو متقیان شیم ایام معدودات روجین سیر وزیش میرے شیم فمن کان منکم مریضا نعاصول شویستاسو نبیمار او علا سفر یا پسفر واندویم فعدتم من ایام اخر ندوانے شمار لی دنور رزونا دپار دقضام وعلى الذين يطيقونه وپائے کسانوانی چوست روجین لریم فدیتم طعام مسکین لازم نا فدیہ خوراک دے و مسکین نظر وزیم فمن تطوع خیرا چاچی پخشالے سرک ولانی کی او خیر له نداڑیر خیر دبارا وان تصوموا خیر لکم وروجین والستاسهم دیر خیر دے تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے لرائن
شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن میشت رمضان میشت نازل کرے شیر پائے کے قرآن هدى للناس ہدایت دے دا قرآن طول خلق الرام وبينات من الهدى والفرقان اخکارا احکام دی بدکی دا مخکنی ہدایت نناو وجدائی راوصل ترمن دا حق باطل فمن شہد منکم الشہر فلیصم نسوک جو حاضر شستا سنا دی میشت رمضان تا نخام خارو جدیونی سیدائے ومن کان مریضا اولا سفر اصوشی بیمار ای پس سفروانے فعدتم من نیام اخر ردوانی شمیر لی دنور وزنا دپار دقضا یرید اللہ بکم اليسرام واری اللہ تعالیٰ پتاسو پد احکاموں کی آسانتیا ولا یرید بکم العسر انواری پتاسو ستنگسیام وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَتِدَ پارا شکر کے اشمار وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَتِدَ پارا شد اللہ لوی وائے پاہ طریقہ شتا اسے خوزن کردیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتِدَ پارا شکر کے دا اللہ دے نعماتو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کلاش تپوسو کیستانا بندگان زما پبارکی فإنی قریب ورطوائے قدن زنزیم اجیبو دعوت الدعائے زادان قبلو ما دعا کن کی کلچ مان دعا واریم فلیستجیبو لین دیریم پورا احکام زمامنیم وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَيَقِينِ سَاتِي بَمَا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دید پارا شدی کامیابی عمومیم وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ حلال کرشے ساز پارا پشپد روجنی ولو یوزے کے دل نخبلو بی بیانو سرام ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دی جامی تاسو لراو تاسو جامی دی دپارا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم عالم دے اللہ یقیناً تاسو نقصان کے شولے اخبر زاننا فتاب علیکم فراخی راوست بتاسو وعفانکم وسان تیرا وستبتاسو فالآن باشروہن نوس نزیکت کوئے تاسو ددی سرام وابتغوا ما كتب اللہ لکم ولٹویا عاش اللہ تعالی تاسو پارا مقرر کری حلال کریم اکلوا واشربوا وفراک اسکاکم کوئے دشپیم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض تربوري خارشي تاس انتار من الخيط الأسود تور تارنا من الفجر شاء الصباح ثم أتموا الصيام إلى الليل بیا پورکے دارو جا تشکپوریم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ومن ذکر گئے بی بیانتا خدا سے حال جتا سمو تکفیں پجماتنوں کے تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی مقرر شوئے ولا تقربوها نمن ذکر گئے دیتا مخالفت قولوں كذلك يبين الله آياته للناس دغسی وضاحت کے اللہ دخل احکام و خلقتام
لعلهم يتقون دي دپارا شدی متقیان شیم. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل امخر مالنا دے اوبل قرن استاسو بناروا طریقوں وتدلوا بها الى الحكام عمر سوئے تاسو دا مالنا حاکمان تا لتاكلوا فريقا من اموال الناس فریق غرض تاسو خرے اور ٹکرا دا مالنا دخلقنا بالاسم بگنا وانتم تعلمون تصوی گئے. یسألونک عن اللہ اللہ تپوس کی دیستانا پوارد میشتو کی قل ہی مواقیت للناس والحج وعدہ میشتی وقت ندی دا مقرر کلو دا سیزنو دا پارا دا خلقو دا پارا دا حج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وندانی کی شراز تاسو کورن خپل تا شاگانو داینا ولكن البر من اتقى لیکن نیکی دا غشارا شلان یرکیم. واتوا البيوت من ابوابها وراتل کا خپل کورن تا شاگانو داینا دروازو داینا. واتقوا الله لعلكم تفلحون او یرکا اید اللہ نا تید پارا شتاسو کامیاب شئے. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم او جنگ اید اللہ دا دین دوشت والی دا پارا دائے کسان سرا شتاو سرا جنگی. ولا تعتدوا دحرنا تیرے دل مکوائے ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسو چر حدنا ورترین. واقتلوهم حیث ثقفتموهم اوجنے دائے کافران درا ہر دے چستاسو پی وصبرشیم. واخرجوهم من حیث اخرجوکم او باسے دی درا دا دینا چتاسو اس لیے. والفتنة اشد من القتل او فتنہ دیر سخت دا وجلنا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام جنگ مشروع قید دی سراد مسجد حرام بخواکی حتی یقاتلوکم فی تر پوریش دی تاثر جنگ شروع کی بائے کے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کدی جنگ شروع کو تاثر بائے کی نوجنے دی لرام. کذالک جزاء الکافرین دغسد بدل کافرانوں. فَإِنِ انْتَهَوْا کدی منشل کفرنا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وجنگ کو دی کافران سلام دی پارا شنشی کمزور کول مومن. ويكون الدين لله وشي غلبة الدين الله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين نکمنش والدید قتالنا نشت بیا زیادے کول مگسترے بظلم کون کوانے. الشعر الحرام بشعر الحرام عزت میشتو دا حرمت بدل دم میشتو دا حرمت کرے. والحرمات قصاص نورم دے عزت سجن دی بدلے والا. ومن اعتدى علیکم چاشی زیادے کو بتاسو اعتدوا علیہم تاسو بهم زیادے کوئے بمثل ما اعتدى علیکم شاندائے چی پتاسو زیادے کریم. واتقوا اللہ یرکوید اللہنا وعلموا ان اللہ مع المتقین پوشے خنن اللہ خاص مرگرے دا متقیانوں. وانفقوا فی سبیل اللہ ومال خرچ کرے دا اللہ دین دو چتوالی دا پاران.
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وما شويزان نخبل فقل لاسن باندے حلاکتا وعسنوا وقست عملنك وإن الله يحب المحسنين یقیناً اللہ کو خیاسوک سے خیست کارونکی واتموا الحج والعمرة للہ اور پورا کہ حج عمرہ خاص اللہ دپارا وَإِنْ نُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نکراگیر کرشو تاسود پورا کولو دائینا لازم نے بتاسو آغاش اسانی دہدینا ولا تحلقوا رؤوسكم امخر سرن اخبل حتى يبلغ الهدي محلا تردی پوری چورسیا ہدیاں زیر حلالیتا فمن كان منكم مريضا ناسو شستاسون بیماری او به یزم براسی یا پتوانی خاص تکلیفی د سرد وجہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک ندبانی بدلا تدریو روجو یا صدقۃ یا قربانی دا فإذا منتم کلشتا سبامن شیء فمن تمتع بالعمرة إلى الحج چاشی نفوا غصا پمری کولو یوزے کذا حج سرام ومستیسر من الحدی ندبان لازم نعاش اسانی ذا حدینا فمن لم یجل سوکسی حدی النمومین وصیامو ثلاثت ایام فی الحج دبان روجینی والدی ددی روزو پر روزو دا حج کی وسبعات النذار رجعتم وروزی کلش واپس تلك عشرة كاملة دا لسروجی بھی پوردی ثواب دید حدیث رام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام دادا شاد پاریش نہیں داغ قرنے دیرکیدن کی بمسجد حرام کی واتقوا الله يركوا إذا اللهنا وعلموا أن الله شديد العقاب یقین ساتھے اللہ تعالی سخت دعورکم کے الحج اشہر معلومات وقد احرام تڑلو الحج میشتری مقررین فمن فرض فیہن الحج چاہش فرض کو بزان بانی بڑی میشتو کے حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج نبی دشاوت خبریں اور نبی گناہوں کول اور نبی جگڑے کول پحج کے وما تفعلوا من خیر يعلمه الله وعاشق ویتاسو ہر نیکار عالم دے پائے بن اللہ وتزودوا وتوخذ عن سروڑے فإن خیر الزاد التقوى یقینا بہتر توخر تقوى واتقونی یا اولی الالباب یرکوئے زمان آئے خالص قلوالوں لیس علیکم جناہم نشت بتا سبانے اس گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم لٹوئے تاسو مال دا دنیا درب دا طرفنا پتجارت سرام فإذا فصم من رفات نکلشی راکوشے تاسو دا رفاتنا فاذكروا الله عند المشعر الحرام یادوئے اللہ لرا دا مشعر حرام پخواکی واذكروه كما هداكم یادوئے اللہ لرا لکسنگ چتاسے خود نکڑیرا وَإِن كُنتم من قبله لمن الضالين ویقیناً ویتاسو مخی دا ہدایت دا اللہ خامخات گمراؤنا ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیارا کذی گئے تاسو دا دینا شنور خلق ترا کذی واستغفر اللہ او بخن غارے دا اللہنا ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ بخنکم کے رحم کن کے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ
کلچی پورا کہتا سو سعبادات حج تاسو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم یادو اللہ لرا پشاند یادولو استاسو بلاران مفل او اشد ذکرہ بلکہ زیاد یادو اللہ فمن الناس من یقول نبازے دخل کنائی شوائی ربنا آتنا فی الدنیا یا رب راکم تاپ دنیا کی جسرا کہیں وما له فی الآخرت من خلاق اور نہیں دلرا پاخرت کی سہسان ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور بارے دلینا سگری وائی یا ربا راکم تا دنیا کے خیس نجون وفی الآخرت حسنا اور پاخرت کی خیس نجون وقنا عذاب النار وبشعتی من عذاب دورنا اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان دل رب رخیری دو اجد عمل ناشری کریم واللہ سریع الحساب اللہ دے زر حساب کن کے واذکروا اللہ فی ایام معدودات آیا دوئے اللہ درا پاغر وزوش میرے لشو کی فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ چاچی تلوار اکڑا پتو رزو کی نشت گنا پاؤ ومن تاخر چاچی رستوالے قدری میں رستا فلا اسم علیہ پاغم سے گنا نشتا لمن اتقا دا حکم آغشار ریش اللہ نے یرکوی واتقوا اللہ یریگید اللہ نعالم انکم الیہ تحشرون اور یقین ساتے تاسب خاص اللہ تور جمع کریشے ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا اور بعد دخل کو نداسری تعجب کی ایسی تا درا تا خبر اتریف بعد جن دنیا کی ويشهد الله على ما في قلبهم گواہ گرزی اللہ لرا پاسی شر پلکی وهو لذ الخصام اور حال دارے چدے سخ جگڑ مار دے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ کلچ روان شستا سنان کوشش کی بزمکہ کی لیفسد فیہا تیدہ پاراچ فسادو کی برے کی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَهَلَاكِ فَصْلُنَا دَخَلْقُ وَنَسْلَ إِنسَانًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ واللہ تعالیٰ نخوخی فساد درام وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ وَكَلَچُوَ لِشِيدَتَ اللَّهَ نَيَرَوْكَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ انسید لرا غیرت کول بگناہ کولوم فحسبه جہنم پور ریت لرا جہنم ولبیس المہاد محابت دے زی تیار کریشے دا جہنم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ بائے دخل گناغی چھ خرچ کی اخبر زان دپارا دلٹولو درزاد اللہ واللہ رؤوف بالعباد اللہ دیر خاص شفقت کن کے بداسی بندگانوں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمان والو داخل شے فتابدارے دا اللہ کی پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان وتابداری مقید قدمون شیطان انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تعصب دشمن اخکاران فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ نو کو خید ایدہ تاسو دفور اسلامنا رستدائے نشراغلی تاستخکارا حکمنا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین کوئے اللہ تعالیٰ زورور حکمت والدے هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام انتظار نکیرا خلق کو ایمان روڑ لو کی
مگر دری خبری شراب شدید اللہ تعالی پسورو کی دوریزونا والملائکتو ملائک بمراشی وقضی الامر فیصل بوشی دریدکار وإلى الله ترجع الأمور او خاص اللہ تعالی گردولی شیٹ الکارنا سل بنی اسرائیل تپوسو کا دبنی اسرائیلنا کم آتیناہم من آیت بینہ ورکلو منگاتی تا نعمتون اخکاران ومن یبدل نعمت اللہ شاشی بدل کد اللہ نعمت نا شکر ہے من بعد ما جاءتو پسائنا شزل راغلین فإن اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی سخت زاور کن کرے زین للذین کفروا الحیات الدنیا دولی کرشیر کافران دا پارا جن دنیاوی ویسخرون من الذین آمنوا دیو جنا مسخری کی دی بمومنان پورے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ آکسان چ اللہ نے یرکوی دین بوشتی د قیامت پر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ور کی چالش واڑی بے اندازے کان الناس امۃ واحدہ او خلق مخکراسی اور ڈلا ایمان اختلاف کوئی وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین رولے گل اللہ تعالی پیغمبران زیر ورک ان کی اور یر ورک ان کی وانزل معهم الكتاب بالحق نازل کردائی سرا کتابنا وحق سرا لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دیر پاراچ فیصلو کی دا کتاب ومن دخل کو کی پائے خبروں کی شری پائے کے اختلاف کرے دیں وما اختلف فيه الا الذين اوتوه اختلاف نہ کرے پر حق کے مگر آئے کسانوں چور کرے شورت کتاب من بعد ما جاءتهم البينات فسائن شراغ الودی تواضح حکمنا بغیم بینہم دوجد الزدینات قولنا قرن ادری کے وحد اللہ الذین آمنوا ہدایت ورک اللہ تعالی ایمان والا ہوتا لمختلفو فی آسیستشی اختلاف کرو خلق بائے کی من الحق جا حق دے بیزنی بخبل حکم واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ تعالی رسی چرشو واری نے ملار طرف تا حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا گمان کو ہے تاسو چ داخل بشے جنت داولنا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم وحالات روسن دی راغلی تاسو واقعات دائے کسانو شترشوی استاسو نمخی مستهم الباساء والضراء رسیدلو آغیتا تکلیفون دا مال و مرضون دا بدن والذلوا اجرقوا لشو بڑیرو تکلیفونو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه تردیش ویل برسول آکسان چیمان راوڑو دا مرگرتیا کی متا نصر اللہ کلب اید اللہ مدد الا ان نصر اللہ قریب جواب راغے خبر شیقین اللہ مدد نزدیم یسألونک ماذا ينفقون تفوس کی دیستانا شستشی دی خرچ کی قل ما انفقتم من خیر اور تو ایاس تمرچ خرچ کوئے تاسو حلال مال وللوالدین والاقربین ورکوئے مور ابلاد تاوخ پلوانتوں والیتاما والمساکین وابن السبیل ویتیمان و مسکنان و مسافرتا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم سچی کوئے تاسو عمل یقینا اللہ پائے پوئے دے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم رشوے پتاسوان قتال و حال دارے شرابت کری تاسو تام وعسان تکرہو شیئا وهو خیر لکم
او کې دیشي چې بد غني تاسو یو شی او غبط او زپارا فائدہ منوي وعسان تحبوا شيئا وهو شر لكم او کې دیشي خو خوایب تاسو یو سزا غبط اصل ربدوي والله يعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی پارسو تاسو نہ پوئی گئے يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کی دیستانا پوار دا میشت دا حرمت کی دا جنگ کولو نہ پائے کی قل قتال فی کبیر وائے جنگ کول پمیشت حرمت کی خوغٹ کو نارے وصدن عن سبیل اللہ لیکن من کول خلق دا اللہ دلارے وکفر بی کفر کول پالا والمسجد الحرام وخلق من کول دا مسجد حرامنا واخراج اہلہ من او استلاح دا مسجد حرام دائنا اکبر عند اللہ دا غٹ گناہ ندی پنیز اللہ والفتنة اکبر من القتل والشرک واللم دیر غٹ گناہ دا قتلنا ولا يزالون يقاتلونكم عم شهيدا كافران جنگون بقيتا وسرام حتى يردوكم عن دينكم دید پارا شو گرزی تاسو دین اسلام نائے نسبتہو کوسی برشیم ومن یرتد منکم عن دینے اسو کوڑ استاسنا دخبل دین اسلامنا ویمت وہو کافر ومرش پتا سے حال کی شکافری اولائک حبطت اعمالهم دا کسان بربادی دلی عملنا دنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت وارو کے اولائک اصحاب النار و دا کسان اوروالدین ان فیا خالدون دیو پائے کے ہمیشہیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا یقیننا کسان چی مان راوڑیا کسان چی ہجرت کرے وجاہدوا و جہاد کرے فی سبیل اللہ دوشت واری دین اللہ دباران اولئک یرجون رحمت اللہ دا کسان امید اساتی دا اللہ دا خاص رحمت واللہ غفور الرحیم اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کی ریستانا پواد شراب و جوارے کے قل فیہما اسم کبیر وائے پتی کی پیدا کی گناہون الویم ومنافع للناس ونفع بکشت خلق الرام واسمهما اکبر من نفعهما اگناہنا شدین پیدا کیا خڑیر غٹتی ددید نفعنا ویسألونک ماذا ينفقون اور تفوس کی دیستانا سمرنا خرچ گیریم وللفا وخرچ قوید زیادتنا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغسی وذات کے اللہ تعالی تدخل حکمنو لعلکم تتفکرون دید پاراش تاسو پائے کے فکرم کوئے دنیا والآخرہ فکرو کے پبارد دنیا والآخرت کی ویسألونک عن الیتاما تپوس کی دستانا پبارد یتیمانوں کی قل اصلاح لهم خیر و اصلاح دپاراد یتیمانوں بہتر کار دیں وَإِن تُخَالِطُوا موکتاسو گڑن کو ددی سرد مال وَإِخْوَانُكُمْ نُسْتَاسُرُونَ دِيم وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِمِ واللہ تعالیٰ پی جنیا شالران شفصات کو ان کی بدی گڑن سرام داغشانا شسلا کی بدی گڑن سرام ولو شاء اللہ لعنتکم وکاللہ غوختے اصبان بیغت تکلیف یخویم ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ ضرور حکمت والا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا نکام کو اے دا مشرک خذو سرات تردیش ایمان روڑی ولا امت مومنت خیر من مشرکان وخام خاوین زائش معاہدی وردا دا مشرکی اصلنا اگر کولو عجبتکم اگر کتاسو تعجب کیاشیم پمالو پخائص ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا اپنے کامور کہے اخپلے لونا خوین دے مشرکانو سڑوتا کردے پوریش ایمان روڑی
ولا عبد مؤمن خیر من مشرک خامخائے عمر معاہد وردید مشرک ذاتنا ولو عجبکم اگر کتاجب کے عیشی تاسو پا مالو پا خائص اولئک یدعون الى النار تا مشرکان بلن کی ورتا واللہ یدعو الى الجنہ واللہ تعالی بلن کی جنت تا والمغفرت و بخششت گناہنتا بذنی پخل حکمنو ویبین آیاتی للناس وبیانی اللہ الاحکام خلق تعالی لعلہم یتذکرون تیز پارا شری نسیت تخلیم ویسألونک عن المحیض اور تپوس کی دیستانا پوارد زید حیث کے قل ہوا آذن تو آغا زید مرض دے فاعتزل النساء فی المحیض ڈڑک ویت زنانونا پا زید حیث کے ولا تقربوهن حتى يطهرن ومن ذکر گئے دیتا تردے پوری شری پاکشی فإذا تطهرنا نکل شری خپاکشی فاتوهن نراتل کوئے دیتا من حیث امرکم اللہ خدا سے طریقہ ہے اللہ تعالی خودنا کریم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین یقینا اللہ تعالی امین کئی دیر توبہ کو ان کو سلام امین کئی زان پاک ساتھ ان کو سلام نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو زید کروند استاسو دے فاتو حرثکم وناشیتم نرات للکوئے زید کروند تا پکمت طریقہ شستاسو خخویم وقدموا لانفسکم ومخ کے اولے گئے سینیت دپار فیض اخبلوم واتقوا اللہ ویرکو اذا اللہنا وعلموا انکم ملاقوم یقین کوئے چتا صبح اللہ سر مخامخ کی گئے وبشر المومنین وزیر ورکاد دیر خوشالو مومنانو تام ولا تجعل اللہ عرضتا لیمانکم امگر زیتا سنم دا اللہ تعالیٰ نخاد پاد دیر قسم نستاسو ان تبروا وتتقوا اسن چیزان من قیدنے کے کولو تقوا کولو وتصلحوا بین الناس و اصلاح کولنا پمن خلقو کے واللہ سمیع علیم اللہ تعالی سوری پاس پوئے دے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تعالی تاسو بے ارادی سراب قسم نستاسو کے ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن نسی تاسو پاغی قسم چ کسب کڑی چ قصد کڑی زون استاسو واللہ غفور حلیم واللہ تعالی بخنکم کے صبر کم کے للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر دپار دائے کسانو چ قسم سرزان جدا کی دخلو بیانونا انتظار کو دیئے سلوروں میں اشتو فَإِن فَاؤُوا نُكَدِي وَرُقَرْ زِدَلْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يقینا اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ وَكَدِي قَسْقَ وَدَ طَلَاقَ وَرْكُولُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یقینا اللہ سوری پارس پوئے دے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ اور طلاق شری زنانا چحیز والدی او بالغ مویم او حمل نئی انتظار وکی پخبل زانن بان در حیزا ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن او حلال ندی دی لرائی چپٹ ساتی ہوا چ پیدا کری اللہ تعالی دائی پو بشدانے کی ان کن یومن باللہ والیوم الاخر ایمان لریدی باللہ پر رسنے وبعولتهن حق بردهن في ذلك خواندان لری دیر لائق دی واپس دی پدغ مدد عدت کی ان رادو اصلاح کا اراد لرید اصلاح کولو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اور دپار دزان و حق ندیم وشانت دائش پدیبان ہم حق ندیم وشرعی طریقہ
وللرجال علیہن درجہ او دپارد نارینو پدیبانی اوچت درجہ دا واللہ عزیز حکیم اللہ رزور اور حکمت والدیم الطلاق مرتان اغا طلاق شعین رست واپسی کی دوکرت دیم فامساکم بمعروف بیا ساتند زنان دی پخ طریقہ او تصریحم بإحسان یا رخصتی دا پخیست طریقہ ولا يحل لكم من تأخذوا ندی حلال تحصل خاندانو شواخلے مما آتیتموہن شئن داغ مالنا شورکڑی تاسو بی بیان تسشیم الا یخافا لا یقیما حدود اللہ مگر کہ یرکی داخل خاون پابندی نشی کو لے دید اللہ دا پلو فین خفتم نکیری گے تاسو اے حاکمانو اللہ یقیما حدود اللہ پابندی نشی کو لے داخل خاون اللہ دا پلو ولا جناح علیہما فی مفتدت بیم نشت گناہ پر خز خاون فاغمال کی کہ بدلا داکی داخل پائے سر دخل داننا تلک حدود اللہ فلا تعتدوا داد اللہ پوری دی مقرشین زدین تجاوز مکوئے ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون وکشات تیرے دلک اللہ لپورنا ندا کسانم دی ظالمان دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد قدی خاون طلاق ور قدی لردریم نحلالی دلرا پسدینا حتی تنکح زوجا غیران قدی چی نکاو کی دبل خاون سرام فإن طلقها فلا جناح علیہما قدا دویم خاون والا طلاق ور کی نشد گناہ پو مخی خاون دو خدا ان یتراجع شیوبل توگرزی پر نکاح کولو ان ظننا یقیما حدود اللہ خیال ساتھی شپابندی بقید اللہ دا پلو وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون داد اللہ پوری دی مقرر شویم بیانی کی قوم نپارائش سپوئے لریم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کلچی طلاق ورکے تاسو خذتا رجعی طلاق اور نزدی شاہی اخبر نیٹے دے دتا فامسکوہن بمعروف بیائی ساری کے غیل را پخ طریقہ اور صرحوہن بمعروف یا رخصت کے غیل را پخ طریقہ ولا تمسکوہن ضرارا ومی سارائے دی لرا دپار ضرر ورکولو اتعتدو دے پاراش دحد نور تیر شیم ومن یفعل ذالک فقد ظلم نفسا وکشات آکارو کون ظلمو کو پخبلزان ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا ومنی سید اللہ آیتنا ٹوخی کڑیشیم واذکروا نعمت اللہ علیکم یادوید اللہ انعامات فتاصبانی وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ آس کردہ نعمت نازل کرے بتاسو قرآن دے و حدیث دے یعظکم بی تاسو آزر کی بدیم واتقوا اللہ یرکوید اللہنا وعالموا ان اللہ بکل شئین علیم یقین کوئے اللہ فارسی زبانے پوئے دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کلشی طلاق ور کے تاسو زنانو تاو ارسی ای آخر ریدتا فلا تعضلوهن نممن قائدی لرام این کہنا زواجونا کنکاکی دخبل زڑو خاندانو سرام اذا ترادو بینہم بالمعروف کلشی رضا شری قرنے کی پشرعی طریقہ ذالک یوعظ به من کان منکم دعواز ورکی دیشی پد اسرا شاعت شویستا سنا یومن باللہ والیوم الاخر شیمان لری پا اللہ پر رسولنے ذالکم مذکا لکم واتحرم دا بشکون کے تاثر بدنامین و پاکون کے رید فاحش کارینا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے لری دار سیدو تاسو پوئے نلرے
والوالدات يرضعن أولادهن او میندے پست طلاق و دیدت نہم پیدی ورکی بچو خلوتا حولین کاملین دو پورا لمن اراد ان یتم الرضاع داغ چاد پارا چیراد لری چی پورکی پیور کول بچی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او پپلار د بچی باندې روزی داغی زنان او دا او جامع داغی دی دا عرف مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکے دے اس چاہتا مگر پقدر دا وسعی لا تضار والدة بولدها ضرر بنشی ورکے دے مورتا بسبب دا بچی دائے ولا مولود له بولده ان پلارتا بسبب دا بچی دہاغم وعلى الوارث مثل ذلك دا وارث پا ذمہ باندے دے چی دغ بچے دے پشانت دغ خرچے چی پا پلار باندے وام فَإِنْ رَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ نکو واڑی دا مربدار دتینا پریکول بچی رسو دردا کے دلو درد واڑو رسو مشورے کولنا فلا جناح علیہما نشتس گناہ پدید واڑو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ وَقَتَاسُ غَاڑے چپے اور کون کی انہی سے دپار دبجو خول ولا جناح علیکم نشتس گناہ بتاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کلشی پورس پارے حاج مقرقلی تاسو دا عرف مطابق واتقوا اللہ ویرکوید اللہنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یقین کوئے کہ اللہ تعالیٰ پا عملون چتاسو کوئے لدن کرے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ عاصری شمڑک ریشی استاسونا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ آپریدی بیبیانے يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا انتظار بکی دغبی بیان دری پخپل زانون باندے سلور میشتے اولس پہ وزیم فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ نکلچی دی پورکی اخفل نیٹ دائدت فلا جناح علیکم نشتیس گناہ بتاسو فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف پائے کار کی شکئی دخل زانن مبارکی بشرعی طریقہ واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالیٰ استاسو بعملون خبردار دے ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء انشت گناہ پتاسو پاغ الفاظ کی ششاری کو تاسو پاغ سرام دقوختنی دنکاد دای خزنا او اکننتم فی انفسکم یا پٹ ساتے تاسو حضرون مخبلو کے ارادت آغید نکام علم اللہ انکم ستذکرونہن پوئے دے اللہ تعالی یقیناً خامخا تاسو بیاد اے دل را پنکام ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن وعدے مکو اے دی سرنے کا پٹوانے
إلا أن تقولوا قولا معروفا لیکن کوائے تاسو پدے وعدہ کی وینا شرعی ولا تعزموا عقدة النکاح او مکل کوائے تاسو تڑل نکاح حتی یبلغ الکتاب وجلا ترائے چورسی عدت مقرر خپلے نیٹے منتہاتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا اور یقین گوئے کہ اللہ تعالی علم نے پارغس شساس پزون کرین یرکوئے داغد عذابنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور یقین گوئے کہ اللہ تعالی بخنک ان کے صبر کو ان کے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتہ اس قسم تاوان بتاسو طلاق ورکوئے تاسو زنانو لرا ما لم تمسوهن صبریش نیودیش ویغی سرام او تفردو لهن فریضا یعنی مقرقلی تاسو غیر بارا محرم ومتعوهن او دفید سامان ورکیتا علی الموسع قدرو وصوال سڑی پا قدر دا وصداغ دا فراخ داغ وعلی المقتر قدرو پا تنگ دسپانی پا قدر دا تنگ دسپیاداغ مطعم بالمعروف دا نفع ورکول دی دا عرف مطابق حقن للمحسنین دا لازم نی پخیصہ کار کن کو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ او طلاق ورکے تاسو دی زنانو لرام مخید او زیکی دل استاسو آئی سرام وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا حال دا مقرقلی تاسو آغید پارا محرم نصف ما فرضتم لازم نے بتاسو نما دائے چتاسو مقرر کری الا یعفونا لیکن کمافیو کی دا زنانا دخل حقنا او یعفو اللذی بیدہی عقدۃ النکاح یا پورور کی آسڑے شداغ پلاس کی تڑل نکاری وان تعفو اقرب للتقوى وچ معافیو کے تاسو یو بلتا دا دیر نزدی دا پار دا تقوى ولا تنسوا الفضل بینکم امیر وی تاسو رولی مہربانی پکورن ساسو کے ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالی استاسو عملون رالدن کرے حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ہمیشگیری اور ساتن کوائے پٹول منزنو خاص کر پمون ینزنیم وقوموا للہ قانتین ادری اللہ تعالیٰ تعجزی کون کی فإن خفتم فرجالا ورکبانا یری گئے تاسود دشمننا نموس کوئے شپیاد روانی یا سوارے فَإِذَا مِنْتُمْ کلشی پامن تاسود یرنا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ یادوئے اللہ لرا لگسنگ شی خودن درکڑی تاسود اللہ دائیں احکاموں چی تاسود پائن پویدائے والذین یطوفون منکم واکسان چمڑک ریشی استاسونا ویذرون ازواجا وپریگ دی بیانی وصیتا لازواجہم وصیت کے دی شیدی تاپ بارد بیانو دائی کی یا وصیت دیو کلی وصیت بارد بیانو خبلو کی مطعن الالحول نفی ورکولو تریو کال پورے غیر اخراج النبی صلی اللہ دکورام
فَإِنْ خَرَجْنَا كَوَّتْ يَا زَنَانَا رُسْتُ دے عدت واجبنا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ نشتے اس گناہ بتاس کو بائے کار کی شکیر یغید خپل زاننو پبارکی پشرعی طریقہ واللہ عزیز حکیم واللہ تعالی زور دے حکمت والدے وللمطلقات متاع بالمعروف وعام طلاق ترشو خزد پارام تدن نفیس جنا ورکولی دا عرف مطابق حقا للمتقین دا لائق دشان دا متقیان سرام كذلك يبين الله لكم آياته دغسی وضاحت کے اللہ تعالی دخل حکمونوں لعلكم تعقلون دید پرائش تاسو عقل نکار اخلیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم آئین گولے تو حال لائے کسام تائش وطلو دخلوا کوروننا وهم ملوف حال لائے دی پزرگنو حضر الموت وجد يريد مرگنا فقال لهم الله موتوا نویل اللہ تعالی دی تشمر شیم ثم احیاهم بیجون ذکر دی لرا پدعاد نبی دریم ان اللہ لذو فضل علی الناس یقینا اللہ تعالی خاون در فضل لے بخلق باندیم ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دخل کنا شکر نکید اللہ احساناتو وقاتلوا فی سبیل اللہ وجنگ کوید اللہ دین دوشت واری دپارام وعلموا ان اللہ سمیع علیم ایقین کوئی اللہ تعالی سوری بات سبوئے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے آئیش قرض ورکی اللہ تعالی تا قرض پہ اخلاص ويضاعفه له اضعافا كثيرا نزیاتی باللہ تعالی غدد پارا پشندن ڈیرو واللہ یقبض ویبسط واللہ تعالی تنگوال راولی و فراخی راولی وإلیہ ترجعون خاص غتباو گردول شیطاسون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل آئین گورے حال دے اٹھلے دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ رسو دا زمانی دا موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا کلچو الاغی اخبر نبی دا مقرر کم دا پارے و بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چنگ جنگو کو داغد بادشاہ اعلان دے دا اللہ دین دوشت والی دا پارا قال هل عصیتم من کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا ویلا یقینا نزدیدا کفرس گریشی پتاسو دا جنگ تاسو بجنگو نکڑے قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله ویلا غیوسو جنم لرام چی جنگ بنکم دا اللہ دا دین دوشت والی پارام وقد خرجنا من دیارنا و ابنائنا وحادار استرشیو منگا دخل کونو دخل زامننا فلما كتب عليهم القتال نارکلا چفرسو بدیبانی جنگ کول تولوا الا قليلا منهم مخوارو دی مگر لکسانو ددینا واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ پوئے بظالمان خلقهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اول دیتا نبی دائی یقیناً اللہ تعالیٰ مقرر استعاذ پارا طالوت بادشاہ
قالوا أنا يكون له الملك علينا دیویل سرنگ کی رشید الاباد سعیبم ونحن حق بالملک منه ام وزیات حقداریو بباسع سرددنا ولم يؤت صاعتا من المال انلے ورکریشے دلرا فراخی دمالنا قال ان اللہ اصطفاه علیکم ویلا نبی یقینا اللہ غرکڑے دے پتا سوانے وزادہ بسطتا فی العلم والجسم اور زیادتی کڑے دلرا فراخی پہ علم و بغٹ ہمت کی واللہ یعطی ملکہ من یشاء واللہ تعالی ورکی اقبلوات سعی چالچ غاڑی واللہ واسع علیم واللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ اویل دیتا نبی دی یقینا نخادبات شاید دارا ان یاتیکم الطابوت شرابشی تاست صندوق فی سکینت من ربکم پائے کے بعد آرام سیزنی ساسو درب طرف نویم وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور باقی علم بیدائنا شپرخ اولاد موسیٰ علیہ السلام اولاد ہارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ روشتی بادی صندوق لرا ملائک ان فی ذالک الآیت لکم ان کنتم مومنین یقیناً دری صندوق پرات للوکی خام خالوی نخد تاصل را کتاس ایمان والیم فلما فصل طالوت بالجنود ارکلاش جدا شو طالوت آبادید کرینا پلخرو سرام قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ویل طالوت یقیناً اللہ تعالی امتحان کی تاصبانی پیو نیر سرام فمن شرب منہ فلیس منی چاشی اسکل دائن نیرنا نبی دے زمار تعبدارنا ومن لم یطعمہ فإنہو منی اگر شاون سکل داغینا یقیناً دے وزمار تعبدار نبی الا من اغترف غرفتا بیدے مگر آسوک شدک کو یوشن کخبالاس فشربوا منه الا قليلا منهم نوس کلے خلق دائن ڈربو ما سواد لکسانو درینا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ارکلاش پورے وطن دائن نیرنا دے آکسان چی مان راوڑو در سرام قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودے ویلا پاتش خلقو طاقت نشرم لنند جالوت دا دلخر دا مقابلے قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ولا کسانو شدائی یقینو شریب مخامخی اللہ سرام کم من فئات قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بإذن اللہ دیر کرت شی شڈلی لگا غالب شی بڑل ڈیران اللہ پا حکم واللہ مع الصابرین اللہ خاص مددگار صبرنا کو ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور کلشریخ کارشو بمیدان کے جالوت و دا لخکر ہوتا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا اوہ دے مومنانو یا روا راتوی کی بمبانے دیر صبر وثبت اقدامنا و پاک کی زمن قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين وغلب راكم تاب قوم كافران باندين فهزموهم بإذن الله نشكس وركدي يغيث على الله تعالى بحكم وقتل داود جالوت
او قتل کو داؤد علیہ السلام جالوت لرام وآتاه الله الملك والحکمہ اورک اللہ تعالی تا بادشاہی او پویا دین وعلمه مما يشاء نور علم ولرکو دائن شلا وختو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کنے دفق اللہ خلق لرا بعض لرا بعضو لپسدت الارض نخام خاوران شیو اسمکا ولكن اللہ لیکن اللہ تعالی ذو فضل دفضل ولد علی العالمین پا مخلوقات وانے تلک آیات اللہ دایتنا دلت اللہ دی ندلوها چلولی منگا علیکا تاتا بالحق بحق سرا وإنک لمن المرسلین و بشکت خام خان دلگل شکر رسولاننا